салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, пешниҳоди шумо силсила барномаи суҳбати рӯз. Қарор аст ки аз 1 сентябри соли 2025 дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми баҳогузории даҳхола гузаранд. Бо ин мақсад мо дар студия меҳмон дорем ва сари ин масоил суҳбат мекунем. Бо иродат ва садоқатмандӣ имрӯз моро дар студия ҳамроҳӣ мекунанд Бой Нодиров, сардори риёсати таҳсилоти томактабӣ, миёнаи умумӣ ва иловагии Маркази ҷумҳуриявии таълимии методӣ назди Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуш омадед. Ташаккур ки даъвати моро қабул кардед. мавзӯе ки имрӯз мо суҳбат мекунем, фикр мекунам ки барои кормандони соҳаи маориф, барои хонандагон ва гузашта аз ин барои ҳам падару модарон ва ҷомеаи Тоҷикистон мавзӯи бисёр муҳим, зарурӣ ва саривақтӣ аст. ин ҳам бошад гузаштан ба низоми баҳогузории даҳхола. марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумо аст. мехоҳем ки шунавем чӣ низом аст, чӣ зарурат омад ки мо шуруъ аз имсол рӯй биёрем ба низоми баҳогузории даҳхола. дар низоми маорифи Тоҷикистон ислоҳоти мазкур аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша пайгирона ҷараён дорад. дар ин раванд дар ислоҳоти маориф дар самти мушкилот, дар самти ҷои нишаст, таҳияи китобҳои дарсӣ, стандартҳои таълимӣ, маводи таълими методӣ дар ин раванд ҳалли худро қадре ҳам ёфт. вале дар сифати таҳсилот, арзёбии дониш, маҳорат, малакаи дониши хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҳанӯз мушкилот вуҷуд дорад. 1 сентябри соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ифтитоҳи бинои донишгоҳи тиббии Тоҷикистон гуфтанд ки бо мақсади ворид шудан ба фазои ягонаи таҳсилоти умумӣ, муайян кардани сатҳи воқеии дониши хонандагон, ҳавасмандӣ ва омода намудани онҳо дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот вақти он расидааст ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ низоми бисёрхолаи баҳогузорӣ ҷорӣ карда шавад. пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ин ҷо се омили асосии зарурияти гузариш ба низоми бисёрхолаи баҳогузорӣ таъкид карданд. якум ворид шудан ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ. яъне ин маънои онро дорад ки ҳанӯз дар давраи шӯравӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар танҳо дар доираи давлатҳои ҷумҳурие ки собиқ СССР буд таҳсил мекарданд. имрӯз бошад миқдори зиёди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз хатми таҳсилот ба хориҷи кишвар рафта таҳсил мекунанд ки ҳангоми ҳуҷҷатҳои онҳоро ба ҳуҷҷатҳои баробарарзишӣ иваз кардан мушкилот ба вуҷуд мебиёяд. ва аз тарафи дигар дар самти арзёбии дониш, маҳорати малакаи хонандагон дар низоми таҳсилоти умумӣ арзёбии байналмилалӣ, як қатор арзёбиҳои байналмилалӣ амал мекунад ки онҳоро барои ворид шудан ба онҳо, яъне дар ин зина онҳоро тайёр кардан зарур пеш омад ки ба низоми бисёрхолаи баҳогузорӣ гузаранд. чизи омили дигаре ки пешвои муаззами миллат дар баромади худ қайд карданд, барои муайян кардани сатҳи воқеии дониши хонандагон зарурат пеш омадааст ки ба низоми бисёрхолаи баҳогузорӣ гузарем. яъне ки дар низоми панҷхолае ки имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад, низоми панҷхола фаъолият дорад. дар ин низом ҳарчанд ки 5 балл бошад, агар баҳои як аз тарафи омӯзгорон гузошта намешавад. яъне ки дар низоми арзёбӣ 4 баҳо фаъолият мекунад.
از این خاطر برای معین کردن سطح واقعی دانش خوانندگان بهاگذاری پنجخانه قسما موقع خود را از دست داد. یعنی که آموزگاران در این روند از خودشان بهای دیگری که در یگان سند معیاری حقوقی آورده نشده است اجرا میکردند. مثلا بهای 5 پلس میگذاشتند یا 5 مینوس میگذاشتند یا با نمود واژه هایی که سه دادر دو گونه همین گونه باها میگذاشتند که این با یگان سند معیاری حقوقی راست نمی آمد. و چیزی دیگرش در آن است که در نظام بهاگذاری پنجخانه بها نسبی گذاشته میشد. یعنی که بهای خواننده نسبت به دانش و مهارت ملکه خوانندگانی که در همون صنف تحصیل میکنند بها گذاشته میشد. اکنون که امسال در نظر است که بهای یا اینکه نتیجه گیری کردن دانش خوانندگان تا 10 سال گذرد، ترتیبات چگونه می شود؟ مثلا آن روزنامه، دفتر صنفی که ژورنال و دیگر لوازمات خوانشی که مثلا استفاده می شود یا اینکه دانش و کوشش و غیرت خوانندگان و چیز دیگر. ساختار ژورنال های صنفی، روزنامه صنفی و دیگر حجت ها همون طرزی که بود باقی میماند. تنها در اینجا آنها مطابق به همین بهای 10 ساله گذاشته میشند. چه خیلی که در ژورنال های صنفی در روند بهاگذاری 5 ساله بهاگذاری کرده میشد، در ژورنال های صنفی هم همین طور جریان میگیرد. یعنی که تنها اینجا یک بهای از 1 تا 5 نمیگذارند و از بهای از 1 تا 10 میگذارند. در روزنامه های هم باشد همین گونه دوام مییابد. تنها در اینجا یک برای مطابق شدن خوانندگان به همین بها در شکل رقمی و در داخل خط به شکل واژگی صورت میگیرد و تمام حجت هایی که در این سمت معین شدن آنها بازبینی کرده شدند و با این نظام مطابق کرده شدند و در آینده در نظر است که در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ژورنال های الکترونی و روزنامه های الکترونی نیز تهیه کرده شود و در این برابر همچون شکل آزمایشی، شکل پیلوتی اول در شهر و ناحیه‌هایی که در آنها اینترنت خوب هست در آنجا راه اندازی کردن و دوره به دوره این حجت ها در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی در عمل تطبیق کرده می شوند. می‌خواستیم بگویید که گذشتن به نظام مذکور تا کدام اندازه سطح و صفت دانش خواننده را بالا میبردارد و گذشته از این ما میتوانیم که مثلا با گذشتن به همین نظام به استانداردهای بین المللی در مکتب‌های عالی دانش خوانندگان را برابر کرده باشیم. محض یکی از ضروریتی گذارش به نظام 10 ساله بهاگذاری آن چیزی که شما گفتید در نظر داشته شده است. در نظام 10 ساله بهاگذاری به دانش مهارت ملکه خوانندگان اساساً در اساس ارزیابی ها معین کرده می شود. یعنی در اینجا اساساً 3 ارزیابی تشخیصی، ارزیابی تشکل دهنده و ارزیابی جنبشی، این 3 نمود راه اندازی کرده می شود که در نوبت خود باز ارزیابی جنبشی باز با ارزیابی های مرحلوی، ارزیابی های چهارکی، ارزیابی نیم ساله، سالانه، ارزیابی اتستاسیون و ارزیابی جنبشی خوانندگان تقسیم می شود. طریقه ارزیابی ها در شکل خطی، شفاهی و تستی راه اندازی کرده می شوند. در اینجا همه این ارزیابی ها با آن نگرانده شده است که سطح و صفت دانش خوانندگان بلند برداشته شود و دانش واقعی خوانندگان ارزیابی کرده به طریق حقیقی و شفاف ارزیابی کرده شود. اکنون که همه ساله خوانندگان در برابر المپیاد آزمون‌های گوناگون پیش از همه در المپیادهای عنعنوی مثلا داخل جمهوری اشتراک میکنند از فن‌های تعلیمی تاثیر میگذارد
بهاگذاری یا که نتیجه گیری کردن همین دانش خوانندگان در المپیاد ها نیز از روی نظام مذکور صورت میگیرد؟ نه، هنوز تا در دوره که نظام بهاگذاری پنجخانه در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان عملی کرده میشد، نظام دیگری بهاگذاری یعنی نظام صدخانه بهاگذاری در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور یعنی در مؤسسه‌های تحصیلات کسبی، اینچنین مرکز ملی تست در المپیاد و آزمون‌ها نظام صدخانه بهاگذاری عمل میکند. البته در روند اول در یک خطر مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان نظام صدخانه بهاگذاری نیز به طور آزمایشی مورد آزمایش قرار داده شد و در اساس خلاصه‌های متخصصان و دیگر کارمندان ساحه و از آن برداشت‌هایی که از این نظام در مؤسسه‌های تحصیلات پیلوتی که در آنها صدخانه عملی کرده میشد، به خلاصه آمدن که این روند در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی کمتر مشکلات دارد، یعنی وقتی زیادی را طلب میکند و آن معیارهای بسیار دقیق و جزئی دارد که در روند تحصیلات میانه عمومی، در روند ارزیابی دانش خوانندگان در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی مشکلات را به وجود می‌آورد و در اساس خلاصه و پیشنهادها معین کردند که از همه بهتر است دهخانه بهاگذاری در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان منفعت بیشتری دارد نسبت به صدخانه بهاگذاری. بله، در آغاز صحبت قید کردید که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هنوز سال 2022 در روز آغاز سال تحصیل در روز دانش ضرورت و گذشتن این نظام رو قید کردند. فکر میکنم که از همان زمان تا به امروز کارها در این سمت جریان گرفتن و متخصصان ساحه سر این مسائل فکر و اندیشه خود را بیان کردند. اکنون آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی تا کدام اندازه با این نظام شناسند و اکنون چون که کار را به واسطه آنها جریان میدهند؟ درست قید کردید که هر یک اصلاحات مشکلات خود را دارد. پیش از آن که دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تطبیق کرده شود، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان گروهی کاری از حساب متخصصان ساحه، آموزگاران ورزیده و دیگر شخصانی که در ساحه کار میکنند، در ساحه معارف کار میکنند، از حساب آنها گروه کاری تشکیل کرده شد و این گروه کاری پیش از همه حجت ها مثلا دستورالعمل و معیارهای بهاگذاری دانش خوانندگان وابسته به دهخانه دستورالعمل و معیارها را معین کردند و با وزارت معارف پیشنهاد کردند که مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان آن را تصدیق کرد. بعداً در تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان انیقترش در 140 مؤسسه تحصیلات عمومی این نظام مورد پیلوت، مورد آزمایش قرار داده شد. البته پیش از معین کردن این مؤسسه های پیلوتی، آموزگاران این مؤسسه ها از کورس ها و سمینارهای آزمایشی گذرانده شدند و آنها را تیار کردند و مدت 2 سال تحصیل، سال 2023 سال تحصیل 2023 و 24 و اینچنین سال تحصیلی 2023 و 24 و 25 در این 140 مؤسسه تحصیلات عمومی نظام دهخانه بهاگذاری مورد آزمایش قرار داده شد و این مؤسسه ها در این روند
таҳлилу бозбинӣ карда шуданд ва дар асоси он мушкилоте ки дар ин раванд пайдо шуд дастурамал ва меъёрҳои баргузорӣ низомнома ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқе ки тайёр карда шуда буданд такмил дода шуданд ва ба ин низом омода карда шуданд. ҳамзамон мониторинги сифати таҳсилот мавриди бозбинӣ қарор дода шуд ва дар асоси ин хулосаҳою дигар пешниҳодҳо аз ҳисоби ҳатто падару модарону хонандагон бозпурсӣ карда шуданд. фикру андешаи онҳо низ ба назар гирифта шуда имрӯз дастурамал ва меъёрҳои баҳогузории дахола дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври мукаммал таҳия шуд ва пешниҳоди вазорати маорифу илмии ҷумҳурии Тоҷикистон гардонда шуд. имрӯз дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 сентябри соли таҳсили 2025-2026 тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин низом мегузаранд. 140 муассисаи таълимӣ то ба ҳанӯз аллакай бо ин низом бопуррагӣ шиносанд. Дар амал масалан татбиқ кардан ва сифати таҳсилотро натиҷагирӣ кардан. гузашта аз ин чуноне ки шумо зикр кардед, дигар омӯзгорон бо курсҳои омӯзишӣ фаро гирифта шуданд. фикр мекунам ки аз хусусияти анамин низом бархурдор гардиданд. акнун мехостем ки барои бинандаи азиз ҷадвали баҳогузории даххоларо шарҳ диҳед шумо. дар дастурамал ва меъёрҳои баҳогузории даххола ҳамин гуна як ҷадвал таҳия карда шуда ки асоси гузариш ва низоми даххолаи баҳогузориро дар он нишон додан мумкин аст. яъне дар сутуни якум рақамҳое ки дониши хонандагон арзёбӣ карда мешавад. дар ин ҷо бояд қайд кунам ки арзёбии дониши хонандагон, дониш маҳорат малакаи хонандагон ин як танҳо баҳогузорӣ нест. арзёбӣ худаш ин таҳлили дониш маҳорат ва малакаи хонандагон аст. баҳогузорӣ бошад инъикоси дониши хонандагон ба воситаи ин ё он раз, масалан ба воситаи рақам мебошад, ба воситаи вожа мебошад ё ба воситаи ягон ишораи дигар мебошад ки дар ин ҷо ҳар як баҳое ки дар ин ҷадвал оварда шудааст аз 1 то 10 дар шакли тафриқа ҳаст. яъне баҳои 1, 2, 3 ки дар ҷадвал нишон дода шудааст ин дониши пасти хонандагонро нишон медиҳад. баҳои 4, 5, 6 бошад сатҳи дониши миёна, баҳои 7 то 8 баҳои сатҳи хуб ва баҳои 9 10 бошад баҳои сатҳи ё ки дараҷаи аъло мебошад. арзёбии дониши хонандагон дар 3 тариқ гузаронда мешавад: тариқаи шифоҳӣ, тариқаи хаттӣ ва тариқаи тестӣ. дар сутуни сеюм фоизи дониши хонандаҳон ба инобат гирифта шудааст ки асосан он дар раванди арзёбии шакли тестӣ муайян карда мешавад ва баробар дар сутунҳо дар баробар арзиши баҳо нишон дода шудааст. дар сутуни дуюм бошад шакли вожагии ҳарфӣ нишон дода шудааст ки асосан ин ҳарфҳо ҳангоми баробар арзишӣ кардан ба сатҳи байналмилалӣ, яъне ба сатҳи ҷаҳонӣ муайян кардан аз он истифода бурда мешавад. баъд аз он дар ҷадвали мазкур ҳар як баҳое ки тариқи рақамӣ гузошта мешавад, тариқи вожагӣ ҳам гузошта мешавад. масалан баҳои 1 пасттар, баҳои 2 паст, баҳои 3 нокифоя, баҳои 4 кам, баҳои 5 кофӣ, баҳои 6 қаноатбахш, баҳои 7 хуб, баҳои 8 хубтар, баҳои 9 олӣ ва баҳои 10 дар шакли аъло, дар шакли вожагӣ
معین کرده می شود. به غیر از بهاگذاری به دانش مهارت ملکه خوانندگان اینچنین ارزیابی کرده می شود کوشش و غیرت خوانندگان. کوشش و غیرت خوانندگان در شکل رقمی گذاشته نمی شود و تنها در شکل واژگی و در رقم نیست و در شکل 4 واژه یعنی پست، میانه، خوب و اعلی ارزیابی کرده می شود. به طور دیگر در نظام بهاگذاری داخله اینچنین به رفتار خواننده نیز بهاگذاری کرده می شود که رفتار خواننده نیز در شکل رقمی گذاشته نمی شود، یعنی 1 2 3 4 5 7 8 9 10 گذاشته نمی شود. اون در شکل 4 واژه که در درجه بندی جدول مذکور آورده شده است در شکل غیر قناعت بخش، خوب و اعلی. تشکر. سلامت باشید. ما نیز اطمینان داریم که همین دیگرگونی هایی که مثلا در ساحه معارف و علم گذرانیده می شود یا اینکه جای کرده می شود بهر پیش از همه بالا بردن سطح و صفت دانش خوانندگان در تمام زینه ها از مؤسسه تا مکتبی تا به مکتب عالی است. مقصد این است که باید که ما کادرهای را تربیت کنیم، آن جوانان را تربیت کنیم که دارای دانش مکملی خود باشند و در بازار رقابت پذیر همیشه تاباور باشند. اطمینان است که آموزگاران محترم ما در سال تحصیلی 2025-2026 این نظام را در مؤسسه‌های تعلیمی شایسته معرفی میکنند. بینندگان عزیز، با ما هم صحبت بودند بوی نادیرов سردار ریاست تحصیلات تا مکتبی میانه عمومی و ایلوگی مرکز جمهوریوی تعلیمی متدی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و صحبت کردن سر مسائل مهم و روزمره این هم باشد گذشتن به نظام دخالت در مؤسسه‌های تعلیمی. این بود برنامه نوبتی صحبت روز. تنصیحت و خانه آباد باشد.